y'umurimbo Yerusalemu umurwa wera, kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye atazongera kukwinjiramo. Ihungure umukungugu uhaguruke wicare Yerusalemu, wibohore ingoyi mu ijosi, yewe mukobwa w'i Siyoni wajanwe ari imbohe. Ni munezerwa gati mwumva ko mbaye nsoma, munezerwe ariko mubanze muntegere. Kuko Uwiteka avuze ngo mwaguzwe ubusa, nanone muzacungurwa ari nta feza utanze. Umwami Imana iravuga iti, reka nsimbe njye ku 9. Nimuturagare muririmbire hamwe munezerewe, mwa myanya ya Yerusalemu mwe. Nashakaga ku 11. Nimugende musohoke, ntimukore ku kintu cyose gihumanya, muve muri Babuloni hagati. Yemwe bahesi bahetse ibintu by'Uwiteka muraje mwiyeza. Amen. Naho nashakaga cyane. Nimugende musohokemo, ntimukore ku kintu cyose gihumanya, muve muri Babuloni hagati. Yemwe abahetse bahetse ibintu by'Uwiteka muraje mwiyeza. Amen. Katwongere dusenga Imana. Mwami Yesu Kristo, turaguhimbaje kuri uyu munsi, tugushize hejuru ku cubahiro cawe gikomeye kandi gitangaje. Twebwe duciye bugufi kugira ngo ushirwe hejuru. Ntaco dufite twagabura, ntaco dufite twatanga, ariko dufite Imana Data, dufite Yesu, dufite n'Umwuka Wera. N'ubu bwoko bugandisa kugira ngo bukumve Yesu Kristo. Duhindura umuyoboro nyakuri, ubwenge bwacu ubufate mpiri butsindwe, kugira ngo umwuka akorere muri twe, kandi ibitekerezo byose bye kujagarara no gutaha bibe imbere y'amaso yawe, byumve icyo ushaka kubiganiriza, kugira ngo tugabane iminyago ikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndashima Imana kubw'uyu munsi. Dukomeje gushima kubw'ubuyobozi bw'abayumbe bwaduhaye uyu mwanya kugira ngo tubashe kubana n'ubwoko bw'Imana, bufatanye n'abayobozi b'amatorero n'abera mwese muri hano, n'abashitsi bavuye hirya no hino mu bihugu no mu ntara. Imana yo mu ijuru, tunejejwe no kubona inshuti n'abavandimwe abo tudaherukana. Ni umunezero mwinshi. Nta kindi kinezeza umukristo nko kubona mugenzi we agikomeje urugendo. Abavandimwe kubabona turishimye. Ndabona abavandimwe bavuye Gisenyi n'abasanzwe hano Kampala, abi Nairobi twazanye, abahano mwese muri Kenya, Uganda. Imana ibahumukishe. Turabanezererewe kandi twishimiye ikaze ryanyu. Amen. Amen. Ndumva mfite amagambo menshi yo kuvuga, ndabura uburyo nyavugamo, ndatinya kunezerwa. Abona ninezerwa ntaco mbamarira, kandi ngashaka ngo tuganire gatoya dutuje. Namwe nimushaka muje muri mudu y'ibiganiro kugira ngo tuze gutaramanya. Amen. Amen. Muri iki gitabo turimo kwiga, nico mvugaho cyane cyane. Uyu munsi nibwo mvuga kuri topic, ejo nzavuga hejuru y'ubujuse gusa. Ariko iki gitabo baduhaye kirimo amagambo 7 nshaka ko tuganira y'ingenzi. Ijambo rya mbere ni aya magambo 7 ni amagambo agaragaza eta cyangwa umwanya abo Yesaya yandikiraga bari barimo. Umwanya wa mbere bari barimo abantu Yesaya yaganirizaga bari abantu basinziriye mu mwuka. They were spiritually asleep.
mu mwuka bari mu bitosi, bari basinziriye. Iyo yari eta yabo ya mbere. Eta yabo ya kabiri, they were in dust and humiliation. Mu buzima bwo mu mwuka bari mu mukungugu kandi bari bacishijwe bugufi. Ndaza kugira umwanya wo kubisobanura, ko ndagira ngo mbibabwire ntambuka, kugira ngo ninza kubona umwanya sobanure nka bitatu gusa nsoze. Eta ya gatatu bari bafite eta, umwanya bari barimo wa gatatu, asimje, umwanya barimo wa gatatu, umwanya barimo wa gatatu, kondisiyo ya gatatu bari bafite, they were spiritually in bondage and captivity. Mu mwuka bari baboshe, bari imbohe. Niho yavuze ngo nyeganyeza, shake your bondage in your neck. Nyeganyeza ingoyi ziri mu ijosi ryawe. Kuvuga ngo bari mu bubata. Iyo ni eta ya gatatu bari bafite. Eta ya kane bari bafite, bari barimo abo Yesaya yaganirizaga, bari abantu bari devaluated and oppressed. Bari abantu batakaje agaciro, babaye devalorize. Wenda Imana niduha umwanya ndaza kubasobanura impamvu zatumye baba devalorize cyangwa bambuwe agaciro bari bakwiriye. Impamvu ya kane, impamvu ya gatanu, eta ya gatanu yari eta, they were confused about God. Bari bacanganyikiwe, igihe cyabo ntabwo bari bafite ubwenge bwiza bwo kumenya Imana. Bari mu kinyejana gisa n'icya none cya confusion. Ariko mwe muri mukubona ko turi muri confusion. Iyo ni eta ya gatanu bari barimo. Eta ya gatandatu, abantu bari desolated and broken as a nation. Bari abantu bari desolé, bari broken, ibintu byabo byari byarabaye ruin, byari byarasenyutse. Bari abantu bari mu kibanza gisenyutse cyangiritse. Mana ni mu mwanya ndabihuza no mu buzima. Ya karindwi, eta yabo ya karindwi yaba abantu Yesaya yaganirizaga, they were impure and needed cleansing, cyangwa cleanliness. Bari abantu banduye, bakeneye kwezwa. Aba nibo bantu Yesaya yaganiriza. Niyo yari eta yabo. Avuga ngo kanguka kanguka, nandi magambo agenda avuga akora ku yandi, yagendaga adoma ku kantu kajanye n'ubuzima bwabo, akadoma ku kantu kajanye n'ubuzima bwabo, akadoma ku kantu kajanye n'imibereho yabo. Aka kanyuma yarababwiye ku 10 akanyuma kari ku 17 ku 11 havuga ngo nimugende munyikirize amen. Ababwira ngo nimugende musohoke, ntimukore ku kintu cyose gihumanya. Ubu n'ubuzima yararimo ababwira ngo nimusohoke, muve mu buzima bwanduye, muve mu kiyumbe cyanduye, ntimugire ikintu gihumanya mukoraho. Yemwe bahetse isanduka ry'Uwiteka, muraje mwiyeza. Munyikirize amen. Zamura amaboko du'Imana ishobaye. Imiyagira zikambura hwijambo, no mu butayu sinjane chwanu. Shabanzure kigato. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Tugire gutya kandi. Uwa mbere y'umutaka agahumba amasi bimpiga, ineza ye yarampamagaye, imbwira ko zagerayo. Amen. Abantu bari bakeneye kwezwa, na Yesaya yarabivuze muri karakteristike ntababwiye zireba Yesaya k'umunyamasengesho. Iya mbere, Yesaya yabwiye Imana ngo nyeza numara untume. Imana ngo yaramubajije ngo se Yesaya niki ubonye? Aravuga ngo mbonye ishano, ndi umunyaminwa yanduye kandi nturanye n'abantu banduye. Abwira ngo Imana irabanzira mweza, imwemerera guhagarara imbere y'abantu bayo. Kibazo twagize kuri none ni uguhagarara imbere y'abantu tukababwira kwezwa tutarezwa.
munyikirize amen. Zamura amaboko duhimana ishoboye. Yivugiye ati ngerageza undi Imana ifasha kugomororera imigisha uburaho yikwiza, nico gituma ntazatinya naho ese yose yahinduka, imisozi igakurwa hayo igatabwa imuhe. Zamura amaboko duhimana ishoboye. Asifiwe Yesu Kristo. Imbaraga z'abantu Uwiteka riyerekana mu bushobozi. Sema amen. Yemwe bahetse isanduka ry'Uwiteka, muraje mwiyeze. Ariko mutekereze amasezerano duhese, mutekereze impano duhese, mutekereze umurimo Imana yaduhaye wo gusengera abantu, ariko mutekereze n'ibyaha tubikorana. Munyikirize amen. Mutekereze abagabo Imana yizera ikabatuma, Imana ikabatuma, umuntu akakubwira ngo Imana yakuntumye nzaza, akakubesha tazi. Mutekereze ukuntu Imana idutuma ikatwizera ikaduha umurimo wayo, tukawukorana ubusambanyi n'uburozi. Mutekereze ukuntu Imana yatwizeye, umuntu akambara ibiheko agatanga ameza. Twebwe twenyine abaporo twasuzuguye Imana. Muri iki cyanditswe Yesaya yaravuze ngo ubwoko bwanje bwaransuzugura. Gusuzugura Imana ni ikintu kiri mu matorero yacu. Nimba umuntu adatinya kunywa ameza, amaraso ya Kristo, mutima ntumucira urubanza, afite ibiheka agatanga ameza, undi nawe abifite akayanywa, n'undi nawe w'umuyumbe. Akamabwira aka kantu kantangaje, umuntu yambaye ubuhamya, hekerezamo ibintu bibiri. Ndavuga ngo abakozi b'Imana muri iki gihe bari mu kubatuka, bari mu kubabeshera, ariko niba atari ukubabeshera iteye agahinda. Uwo mudamu jewe yanyiganira akanwa ke, ambwira umukozi w'Imana umwe ndashaka kuvuga, amubwira mu izina, arambwira ngo runaka yarambwiye ngo Imana yamuhaye gahunda, biramubwira ngo kugira ngo asengere, ngo ngende ngo arajya muri supermarket agura amavuta, unanye nkuremo imyenda ayansi. Uwo mugore aramubwira ati koma shetani. Ariko n'abagore b'Imana barahari. Usenga zagukomeza harimo kunesha k'umukristo urugendo sinzati. Iki gihe turimo nico gihe umuntu ari mu kuba umuvugabutumwa, asanga ni umusitari w'umuvugabutumwa, afite umugore umwe i Rubavu, afite undi i Kigali, afite undi i Kampala, afite undi na Kivale, afite undi Nairobi, kandi ni umuvugabutumwa, ni umukozi w'Imana w'umusitari. Yemwe bahetse isanduka ry'Uwiteka, muraje mwiyeze. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Umurimo wacu ni mudatangirira ku kwezwa, si Imana dukore, ni ibyacu dukora. Narimo nsoma umugabo wanditse karakteristike ziranga amakanisa ari satanike. Aravuga ngo karakteristike ziranga amakanisa ari satanike, aravuga ngo iya mbere ngo nukurejeta the lordship of Jesus Christ, nukurejeta ubuyobozi bwa Yesu Kristo. Kurejeta ubuyobozi bwa Yesu Kristo ni gute? Ni ugukora umurimo w'Imana ariko ku mategeko ataray'Imana. Amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Umurimo w'Imana ni ukubaho mu buzima bwo kwezwa. Bibiliya ivuga ngo kuko iyo abahamagaye ari yera, namwe ngo mukwiriye kuba abera.
abantu rero Yesaya yararimo ahanurira bari abantu bari muri bene iyi mibereho bafite isanduka ry'isezerano ariko batabayeho mu mibereho yo kwezwa. Bari bafite umurimo ariko birengagiza ubuzima bwo kwezwa. Ariko muzi intambara dufite mu makanisa yacu, muzi intambara dufite mu kiyumbe, muzi umunjyane dufite mu bakristo. Murawuzi kweli? Muri mukubona uyu mugayo dufite, muri mukubona iki gisuzuguro satani yaduteje, mwebwe muri mukubona. Yemwe bahetse isanduka ry'Uwiteka, muraje mwiyeza. Ariko muri mukumenya ko duhekeye Imana isezerano, isanduka ry'isezerano, muri mukubimenya kweli? Ikindi cya kabiri kiranga itorero rifite karakteristike ziri satanike, ni uburyo bwo gufata abayobozi tukabaha icubahiro gisa n'ikirenzeho icy'Imana. Gasanga umuyobozi yabaye igitangaza, umuntu wayo uhanura yabaye igitangaza, umuntu iriya ni karakteristike satanike. Icubahiro muzamugihunga, muzamuhunga icubahiro cyatumaza abasore kare. Abasore abayumva ari mu gufata igiheko kimwe akazagenda ashagaswe n'abagore babiri hano batatu hano kandi abagore ni ibitangaza. Abagore barakomeye kuruta ibiheko. Baririmbye Dawudi ngo baramusingiza, abagore ni igitangaza. Dawudi yishe Goliyati, Sawuli amaze iminsi ari president, ngo baravuga ngo Sawuli yishe 1000 ariko Dawudi ngo yishe 10,000. Sawuli ngo agirisha abagore n'ibita, abagore uzikora akantu kamwe gutya gusa bakakurimba bakakubyina tumenye ko baruta ibiheko. Umuntu akishima ngo yakomeye yakuye igiheko, babandi bagusingiza ko wakuye ibiheko inyuma yawe muhorana, nutirinda bararuta ibiheko. Ako muskunu abantu bakeneye feme, abantu bakeneye izina rikomeye kuruta no kurikorera. Bose batwo komeresha mani guhumuka nayo n'umugabo w'Imana kabisa. Sema amen. Basi abantu bari mu gukenera ngo bagire izina rikomeye ariko ari takataka. Ukareba umuntu ukamuhindura ukabona ntazi indyo ntazi imoso, wamureba iby'Imana ukabona ubwabyo yaracanganyikiwe, ariko gusa ngo afite izina ryitwa ikiyumbe ngo yabaye itanga. N'abapasiteri natwe baradukanze ntitukivuga, ni ugukubita imirindi kabiri wavuga baragutuka uburozi. Uburozi muzavuga ngo buzodufata tutararoze. Munyikirize amen. Uko umuntu yontuka uburozi bukamfata ntararoze. Ni ikiyumbe ni ikintu cyiza. Nzamubwira abantu ngo ikiyumbe ni ikintu cyiza, ariko nzamubwira ngo ntigitandukanye n'irindi vuga butumwa. Isezerano rya kera eta bari bafite confusion about God, bari bafite confusion about themselves, bari bisobanukiwe mu buryo bwo gucanganya. Se niko gucanganya, ni confusion. Iyo umuntu yasobanukiwe Imana nabi akisobanukirwa nabi, ashobora kwisuzugura cyangwa ashobora kugira ubwibone bukabije. Abenshi bari muri ico ciciro, nitwe bayumbe, nitwe turi gusengera abantu, nitwe turi mu kubyina mu ikanisa amateraniro agashuba, nitwe dufite impano. Ibyo ni byiza si bibisi. Sinashatse gushigikira abatabyumva, oya, simbabwiye ko ntabyumva, ndabyumva. Ndabizi neza ko Imana yatanze impano zose, ariko tugumane eta yacu ya gikristo yo kumva ko turi abagaragu bimbura mu mara. Munyikirize amen. Zamura amaboko duha Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Zamura amaboko kandi duha Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Eta ya gikristo nukumva ko utarenze, niyo eta ya gikristo. Eta nziza ya gikristo nukumva ko utarenze.
kumva ko ntagirenze ntagihambaye ntaco. Iyo niyo eta normal ya Kristo. Iyo tension irenza aho uburwaye, izamutse uburwaye, imanutse uburwaye. Amen. Imana icubahiro kandi asifiwe Yesu. Zamuhimbaza kiriho gifite ubugingo bugineza yangiriye, sinzaceceka kuvuga ineza y'umwami Yesu yangiriye. Ubuzima bwanjye reka nkubyinire, reka mbabwira akangaka ka kane. They were devalued and oppressed. Bari abantu babaye devalorize. Niki gishobora gutuma umuntu aba devalorize? Umuntu agakora igikorwa cy'agaciro ariko agakora igikorwa kitagifite ishema. Umuntu agakora igikorwa cyiza ariko wamureba ubwi ukabona ibyo avuga ni byiza ariko kwasa ukabona mu by'ukuri ntiwamuha ka gaciro kamubera. Munyikirize amen. Uzamura amaboko. Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Bibiliya iravuga ngo izina ry'Imana ritukwa mu banyamahanga ubwayo. Kimwe mu bintu biza bisuzuguza umurimo n'abawukora. Imana ntisuzugura. Umurimo wayo ntusuzugura. Umwuka wera ntasuzugura. Ijambo ryayo ntirisuzugura. Kugaruka kwa Yesu ntikuzahera. Ikintu kimwe kiza kigayisha umurimo dukora ni eta yacu. Ibyo tuvuga n'ibyo dukora. Ago muranyumva kweli? Ko muranyumva kabisa? Abanyisiraheli bari bafite Imana ikomeye ariko baba devalorize. Kubera iki? Kubera imibanire yabo mibi kubera imibanire mibi iri hagati yabo n'Imana. Nimba nananiwe gusobanura. Abanyisiraheli bari bafite Imana y'imbaraga, ariko iyo abantu barebaga Abanyisiraheli muri ico gihe bababonaga nk'abantu b'abanyantege. Kubera iki? Kubera imibanire yabo mibi, kubera imibanire mibi iri hagati yabo n'Imana. Nimba hari ikintu kizatuma iki kiyumbe gihabwa agaciro, nibyo tuvuga n'ibyo dukora. Watubwirije nijoro, yatubwirije imbaraga z'ururimi. Aravuga ngo umwambaro twambaye ukomoka ku mbaraga z'ururimi rwawe. Kandi niko Bibiliya iravuga ngo ururimi rutanga urupfu rugatanga n'ubwi. Mureke mbabazi, aya mapromese tuzaduha abantu tuyasohoze, aya masezerano tuzaduha abantu Imana yavuze itavuze, uku guhanura turi guhanura mu gahayo kugira ngo abantu bamenye ko dufite umwuka, uzamubona ari byo bitwubahisha cyangwa ari byo bidutesha agaciro. Bibiliya iravuga ngo havumwe umuntu uvuga ngo yavuze itavuze. Ubushize iwacu habaye igiterane, abandi bategura ikindi. Abateguye icya kabiri kubera kuko bagiteguye muri konferanse, baravuga ngo Imana ngo niyo yavuze ngo bategure umukutano wihuta. Pasiteri abwira abayumbe ngo Imana yavuze ngo wategurwe umukutano wihuta. Ndavuga niyo si Imana. Imana yavuze ngo mugonganisha amatariki. Niyo si Imana. Ni ya esprit ya competition. Bavuga ngo kugira ngo abakristo baje kwa maisha, kubera ko nta digere maisha neza, reka naje ntegura ikindi bigongane. No. Ariko Imana ntiyobwiraga sita ngo ugunganisha amatariki nacubahi. Muri kumwuka avuze ngo neza ndimushiriye atari.
duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu. Duhe Imana icubahiro kandi. Asifiwe Yesu. Bazabona ishano abavuga ngo yavuze bitavuze. Bimwe byagiye bituma uyu murimo wacu ukagira agaciro n'ukuvuga kandi mukavuga amakuru mukageraho muyakurikirana kamera nkarye abagore ninde wayavuze mugakurikirana ikirarike gaheka oya yasi Imana turimo kuvuga. Ese mbabazi twoba mu cyumba tukagira amakuru make ariko tukagira umutwaro munini niki gikomeye kugira amakuru menshi no kugira umutwaro wo gusenga munini niki gikomeye. Abagabo bamwe umugabo umwe namwe ngo bigeze kuja gusenga bari bamaze iminsi basenga Imana ikababwira ngo uwo munsi rababaza ngo se mukeneye ngo mbabwire amakuru cyangwa mukeneye gusa amatoke mbere yo kwinjira ihuduma munsubize kimwe muri ibyo bibazo byo mukeneye ngo muri ihuduma mbabwire amakuru cyangwa mukeneye matoke. Abagabo barahura ati amakuru gana yandi dufite simwake ureke tuyibwiriza ari matokeho niyo y'ingenzi. Munyikirize amen. Uzamura amaboko kandi uzamura amaboko duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu. Ko nagira ngo muri iki gihe dukeneye abantu basenga tukabona amatokeo kuko amakuru nayo si mabi ariko hari n'andi menshi tubizi kandi dutegereje igihe kirekire dusigaye tubaza ariko niyo cyangwa icyari yariye kawunga nishi yari. Munyikirize amen. Yesu data buja nzamukorera ndashogora bisubuntu n'urukunda mfitiye masimiri moyo misa ambaniye amisa asaba uwo munsi azazuma afitiye mujwe bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo zaba mpari naje siza urayo ubwo azaza hamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo zikonsumvi zina ryaje kita. Hey, kendela pone emasipre ariko ye muzamutekereza gute igihe Imana izozi tubwira ngo kaze mugaragu mwiza ariko muzamutekereza ngo bizaba bifite icyubahiro kimeze gute. Imana ikakubwira ngo kaze mugaragu mwiza wakoze umurimo neza wakoze umurimo mukuri wakoze umurimo mu mwuka. Hari undi waririmbye ngo nigitangaza kubona intwari zake zo mwisezerano rya kera bicaranye nabo mwisezerano risha ndakwifuriza kutazaburayo Mwami Yesu ndakwingize naje unyandike muri ico gitabo c'ubugingo sinkabure kuru bya munsi w'ibirori zamushima zamuye amaboko pole la zongenda pre epope somela daine elorie groje mesifa. Ikintu nzantekereza cyane jewe nzankunda gutekereza kuri ba bakozi babiri bamwe Imana izabwira ngo nimwicare iburyo bagaragu banje abandi kababwira ngo nimumve imbere mwankozi zibibi. Bari abantu ganti bazaba ari abapagani bazaba ari abayumbe bafite impano nziza bazaba ari abapasteri bafite amakanisa manini abahemu ku murimo w'Imana.
Sema amen. Ijuru ryambereye ihembe ryagakiza, ryankenyeje imbaraga mu gihe nari sikamiwe. Juruwe, 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 tegeka byose bire. Juruwe, juruwe, tuzamura amaboko. Byose bire. Juruwe, 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 tegeka byose bire. Juruwe, 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 tegeka byose bire. Tuzamura amaboko turanga gutyo sha. Arakayangana, arakayangana, Mwami Yesu ngo arakayangana. Mwami Yesu ngo arakayangana. Arakayangana, arakayangana. Tugalenge simwa tugene para
tugahimba. Haleluya, tugahimba na yabo. Beba. Haleluya. Haleluya, tugahimba na yabo. Tugahimba na yabo bamalaika. Amina we tugahimba na yabo. Niko reka Bibiliya yavuze ngo mwaguzwe ubusa. Ubuzima bwo kugurwa ubusa ni ubuzima bwo gufata umuhamagara Imana yaguhaye ukawugereranya n'akantu akariko kose ko muri ubu buzima. Niko kuba devaluated cyangwa kuba devalorize, kwitesha agaciro. Niko iki cyanditswe cyavuze, mwaguzwe ubusa. Ariko muzikunda abasore bacu bari mu kugurwa ubusa kagenda kangirika kabisa. Kandi mbabwire ubu nyine dufite imyuka ikomeye. Mushize abo twari kumwe na babwiye ngo kera iwacu twagaza turwana n'ibyaha n'abarozi. Ni nk'ibyo cyane twahanganaga nabyo. Ariko kuri none ntabwo ari byo turimo kurwana nabyo. Turimo kurwana n'izindi mbaraga zikomeye z'abanyabwenge bishize hamwe, bari muri twe, bari mu ikanisa kugira ngo bakomeze barekirite bashira Satani. Turabafite mu ikanisa. Dufite abantu bafite amafaranga bashinzwe rekiritema mu ikanisa. Bareba bakavuga ngo uriya mwana afite impano, reka tumugure. Reka tumugure tumuzimye ashire. Munyikirize amen. Gusenga nza gukomeza harimo kunesha k'umukristo mu rugendo rwiwe, sinzatinya bituko gusenga. Hari gahunda perezida yazambwira nijoro ngo abantu bari bateguye, abantu baragenda baricara bakora umushinga, baravuga ngo muri iki kinyejana ngo harimo kuvuka abana bafite imbuto y'ubumana. None ngo bafate abakobwa bose babateze umwuka w'ubusambanyi. Umukobwa azaja gushakwa kera yarasanguye, bene uwo n'ubundi n'abana azabyara zizaba ari imbuto zifitemo akadoze umusembo. Urumva ukuntu dufite abantu barimo guplaninga gutwara generation zizaza. Intambara dufite kuri none isaba abanyamasengesho bari maso. Apana bo kunywa icyayi ukagenda nuko bakakugura ubusa bikaba birarangiye. No, mwaguzwe ubusa kuko nta kiguzi cyari cyo cyose boguha kingana n'impano Imana yaguhaye. Nta kiguzi cyari cyo cyose kingana n'umuhamagaro Imana yaguhamagaye. Iyo wemeye ikiguzi gitoya, badevi umuhamagaro wawe, kadevi impano yawe, uko niko Bibiliya yavuze kuba devalorize. Agaciro wari ufite mu maso y'Imana kagataka. Ariko ubuga dufite abakozi benshi badafite agaciro mu maso y'Imana. Maso y'abantu bafite amazina manini, maso y'Imana nta gaciro bafite.
mwaguzwe ubusa. Kandi ikintu kija kunyaga umuntu sarire, umunsi umwe Esawu we ngo umurage wiwe birthright ngo yawuguranye ibishimbo gusa. Tekereze inzara y'umugoroba umwe igatuma umuntu atakaza ikintu cy'ubuzima bwose. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Ko nta mukozi w'Imana uzushira inzara imbere. Mukozi w'Imana ntaza ashira inzara imbere, azafunga umukaba munda akavuga ngo ndarya bikeya ariko ngumane Yesu. Munyikirize amen. Zamura amaboko duha Imana icobaye. Asifiwe Yesu Kristo. Ndambara ubusa ariko ndagumana Yesu. Nta mukozi w'Imana, nta muntu uzushira imbere ngo akorere, nta muntu uzushira indi imbere ngo akorere Imana neza. No. Iyo umuntu ashize indi imbere abagiye kugurwa ubusa agatakaza icy'agaciro. Ibindi se ndacabivuze ukugana ari muri introduction. Narizi ko mbabwira ibintu bitatu, ariko umwanya bampaye ko ndabona ugihaye. Reka nje ku jambo rya mbere riri muri Yesaya 52 no kuri rimwe kivuga ngo awake, kanguka. Iri jambo kanguka yararimo abwira abantu bari muri situation imeze gute, condition bari barimo. Ikintu ca mbere bari babura ni spiritual alertness, nukuba maso, nukuba ekenge, ni kuba alert, nukuba tayari. Yararimo abwira abantu ntabwo byari bitotsi by'umubiri, ahubwo byari bitotsi byo mu mwuka. N'abantu batari tayari mu mwuka. Arababwira ngo ni mukanguke. Gukangura umuntu usinziriye bitandukanye no guhitura umuntu ujishinganya mu byo atazi. Aba bantu yararimo abwira ngo kanguka, n'abantu batari alert mu by'umwuka. Icya kabiri n'abantu bari mu Cyongereza bavuga ngo they had lost spiritual sensitivity cyangwa sensitivity to God. Bari baratakaje amasanse y'umwuka ku Mana, kuko mu buzima bwo gukorera Imana bugira amasanse. Kurya umuntu agira imiryango 5 y'ubwenge, niko n'ubuzima bw'umwuka bugira imiryango y'ubwenge, ariyo yitwa amasanse. Aba bantu yararimo abwira sanse z'umwuka ntazo bari bafite. Sanse z'umwuka niki? Ikintu cya mbere aba bantu bari barakoze kubwo gutakaza sanse z'umwuka, bari simba jana kureba, ariko reka nsome muranyumva. Ndabona bamuntegera kanigishe ndeke kubwiriza. Muri izi sanse z'umwuka, ikintu cya mbere, sanse ya mbere y'umwuka ni inyota yo gusenga. Iyo umuntu afite inyota yo gusenga, ni ikimenyetso kikubwira ko mu mwuka aracyafite amasanse, aracyahumeka. Ashobora kumva, ashobora kubona, ashobora gukoraho, ashobora kugute akumva ko biryoshe cyangwa bibishe. Igituma dufite abakristo batakimenya ibiryoshe n'ibibishe. Ubundi umukristo, ejo narababwiye ngo umukristo ntaza agomba kunezerwa kuwa mbere kugeza kuwa kabiri. Oya, umukristo ntaza nezerwa iminsi yose. Umukristo azabanza agakoresha sanse zimwe akavuga ngo aya ni amarangamutima. Uko mu buzima bw'umukristo mwiza ntagomba kunezezwa n'ubusa, ntagomba kubabazwa n'ubusa, ntagomba kurakazwa n'ubusa, ntagomba gufata ibyemezo bishingiye ku bwenge ny'abantu bitarimo kuri kw'ijambo ry'Imana. Ndabasize kabisa. Sema amen. Ubuzima bwanjye iyo ntekereje, yewe Yesu we, birandenga. Wewe wankuye mwisayo y'umwijima, mwami Imana we. Umusore umwe yigeze kuduha ubuhamya ngo hari umukristo bari baturanye, ngo iyo yanezerwaga mu ikanisa ngo bakabona yanezerewe cyane, ngo bagaze bamenya ko processus yiwe yabaye nkiyigira imbere ho gatoya. Processus yagaze sunika gatoya ubujuse bukamanuka. Nta mukristo ugomba gupfa kunezezwa n'ubusa gusa, ngupfe kunezerwa vuba, ngo urakare vuba, ucike intege vuba. Oya, umukristo agomba kuba ari umuntu uri dynamique,
uzi ukuri kw'ibyo akora. Bibiliya iravuga ngo mwishimire mu mwuka, kuko kwishimira mu mwuka shobora kwishimira mu mwuka, mu mubiri ndira. Munyikirize amen. Zamura amaboko duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Ndarondogoye kabisa. Noneho narimo babwira ngo ikintu cya mbere kigaragaza ko umuntu afite sanse z'ubumana cyangwa z'umwuka ni inyota yo gusenga. Inyota yo gusenga ishize, gusenga ku muntu kuba umuzigo. Iyo inyota ihari yo gusenga, umuntu arasenga kumva inyota ndije. Niwumva inyota yo gusenga irashize, uzomenye ko sanse yo mu mwuka yarashize. Akoye abakristo ubu basige bakubita amasengesho abiri, kera kabarayuye arasinziriye. Ubu nyine niho umuntu ari mu kukubwira ngo twarasenze, ngo muri nzovu twarasenze. Ko umuntu wasenze amasengesho menshi kera kuruta yarimo gusenga none, ikintu yatakaje ni spiritual sensitivity. Kuko sanse y'umwuka izituma bagishingura umuntu ataratekereza kuva imbere y'Imana. Imana ibahumuje. Zamura amaboko. Imana yo mu ijuru icubahiro. Asifiwe Yesu. Maisha mazuri ni maisha ya maombi. Maisha mazuri ni maisha ya maombi. Uzatinye umupasiteri udasenga, uzatinye umuvugabutumwa udasenga, uzatinye umuyumbe udasenga. Umuyumbe bavuga ngo dufite ihuduma, hakitaba abayumbe 3 mu cyumba, bakavuga ngo dufite igitaramo, bagahura ku gatuta ari 20. Uzatinye baba bari abantu ni element nuisible mu murimo w'Imana. Ko abantu bakunda kubyina badasenga nibo batukishije umurimo w'ikiyumbe. Munyikirize amen. Ese ubundi ni gute muza mutegura imikutano iruta amahuduma mu mwaka, mugakora action plan y'imikutano iruta action plan y'amahuduma gute? Kuko muri abanyamasengero ikintu mugomba gukora cinshi kuruta ibiterane na amasengero. Ariko se wobabona mwihutuma aba kurabona uyu munezero, uyu muhungu yanezerewe. Tugitangira hano yagiye gutanga amatangazo, arabanza atanga haleluya. Uko murumva bene uwo munezero. Ariko ikigutangaza, munyikirize amen. Munyikirize amen. Tugomba kuba abayumbe bakunze gusenga kuruta ibiterane. Bokazi muri mu kwibaza ukuntu turi mu kugira ikiyumbe cy'akarere, umwaka ugashira tutaragira ihuduma y'akarere, ariko tugakora ibiterane bibiri by'akarere. Uzamubyibaza mwabaye abayumbe b'ibiterane cyangwa muri abayumbe bo gusenga? Iyo sensitivite yashize, abantu baza batekereza gusenga ukaba umusozi. Mwavuga ngo dufite amasengesho, abana bakarwara, umugore akarwara, wemewe nje madamu yarwaye sinkije, madamu uri muganga uraramuvura. Kandi ntiyanamujanye ku bitaro ngo madamu ntameze. Abantu bazopanga amasengesho, nigeze kubona tuyapanga y'abapasiteri, tukayapanga kagira nk'amezi 3 ya fellowship. Itariki yagera uyakitambika, UN igahamagara, UN itahamagara. Ariko satani azarwanya amasengesho. Satani azarwanya gusenga kuruta ibintu byose. Uyakitambika, umwe ngo umugore yarwaye, undi ngo abantu bafamiye ko barategura ubukwe, undi ngo biracitse no mukisanga muri babiri. Namwe mwaroba mukavuga ngo ntitukigiye ngo mureke dushira ikindi gihe. Na cyagihe mwashize
nako ntibagifikise kubera ko bazi ko batazacubahiriza ngo mureke tuzobivugana nyuma bikaba ibyo abaporo birarangiye. Umwuka wo gupostponinga ni intwari ikomeye ya Satani. Iyo Satani aje gushobora abakristo ntaza kubuza gutegura amasengesho. Uzutegura amasengesho guhera muri Janvier ukageza muri December udasenze, ariko ntakwemeze neza ko wananiwe, akakubwira ngo nta kibazo ubwo ku kwezi bidakunze, reka tugerageze kuriya, reka tugerageze ukwezi gutaha. Ugutaha ukavuga ati ugutaha Muyomba yaransuye, reka turebe marume nagenda tuzosenga mu kwa gatatu. Mu kwa gatatu banyoko wanyu bakaza mukiriyo ngo reka twari dufite ikiriyo cya famiye nikirangira tuzogenda mu kwa kane. Mu kwa kane madame akaba aratwite. Ore cyane. Ngo reka madame ari mu bihe bibi ngo reka ngo yameza atambuke. Igihe madame azobyarira uzobwa isenze. Ko umwuka wa Satani wo gupostponinga n'imbaraga zikomeye zituma abakristo bagira icyizere cyo gusenga ariko ntibasenga. Kandi munyikirize amen. Imbaraga zo gusenga n'ugusenga. Amen. Munyikirize amen. Imana ibahumukishe. Narimo ngenda maze numva umuntu ankozeho, sanga ni Yesu w'i Nazareti. Narimo ngenda maze numva umuntu ankozeho, sanga ni Yesu w'i Nazareti. Koraho Yesu we, koraho, koraho Yesu ndakumva, koraho. Duhe Imana icubahiro. Haleluya. Mureke abakristo tugaruke kwiriba, tugarura ubukristo kwiriba hano igicyano cy'abanyabasengesho, kuko izina rikomeye si uguhagararira ikiyumbe. Izina rikomeye ni ukuba mu cyumba cy'amasengesho. Sema amen. Sema amen. Dufite n'abandi batoroshe, urumugusanga dufite nk'abayumbe 10 mu ikanisa, ariko ugasanga ku rubuga rw'ikanisa hari nk'abantu 50. Uzamubambaza gusigaye cy'amafaranga n'igihe cy'igisirimba. Igisirimba cy'abayumbe ni mutambu, abayumbe bose bagata. Igihe cy'amafaranga ni mutambuke bakayaza. N'abantu beza. Ariko se nkubaza, wewe ryo zina ryo kwitwa umuyumbu udasenga ari kumarira? Ryo zina ryo kuba kuri groupe y'abanyayumbe udasenga ikumarike? Ngo yangoreka tubaha ngo bazosa badufasha ngo igihe cy'ibibazo badusengere bagusengere. Nta muntu wo gusengera amasengesho angana nayo ukeneye, ntibishoboka. Nawe ugomba kwiga gusenga. Munyikirize amen. Duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu. Hano hari abantu bafite ba nyina wabo basenga, bandi bafite base basenga, bandi bafite base wabo basenga, bandi bafite ba pastor basenga cyane. Ariko nkubwiza ukuri, nta muntu uzo gusengera amasengesho angana nayo ukeneye. Tawe ugomba kwiga kuja ku mavi wenyine. Kandi ikindi nasobanukiwe cyane, gusenga kuraruta impano, gusenga kuraruta Imana yavuze, gusenga kurakora. Uzasenge Imana yavuze, usenga Imana itavuze. Twebwe icyatwishe cyane abakoro, turi mukunanirwa gusenga tugakubita iminota 2, twese tukaza twirukira ahantu hari umuhanuzi ngo twumve icyo avuga. Iyo dushabiye twese tugasuka amaganya yacu imbere y'Imana, umutima uvuga, Imana ntizi gusuzugura. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Noneho nasatse kavuga iki kimwe nsoze. Sema amen. Munyikirize amen. Icyakabiri kigaragaza abantu bafite sensitivity y'umwuka wera n'inyota n'inzara y'ijambo ry'Imana. Iyo umukristo atekereza gusoma ijambo ry'Imana nkaho bimugo ari ikintu kiboaringa giteye ubute,
umukristo akagera habona ko gusoma ijambo ry'Imana bitari necessaire. Bene uriya mukristo ikintu aba yarabuze ni sanse z'umwuka, kuko sanse y'umwuka izi gukumbuza ijambo ry'Imana. Ariko ko muranyumva kweli, ikico ndabizi kirabagora, kuko mukunda kubyina kuruta kumva. Ikinda bizi kirabagora, amaranga mutima yanyu ari hejuru yo gutekereza. Kuko abakristo tugomba gutunga amaranga mutima akaba munsi y'ibitekerezo. Ibitekerezo bikaba hejuru, amaranga mutima akaba munsi. Iyo ubukristo buja kuba bubi, amaranga mutima zaba hejuru y'ibitekerezo. Iyo ubukristo buja kuba bwiza, ibitekerezo biza biba hejuru y'amaranga mutima. Umuntu akabanza gutekereza icyo agiye gukoresha amaranga mutima ye. Imana ibaho umugisha. Ariko tuzogaruka ibugande kweli. Asimba mbibona vuba. Natwe twaragiye muri Amerika, twese batukiba inahanga. Umugabo umwe yarambwiye ngo tukiri mu kwa kabiri ukarategura igiterane mu kwa 10 bazotumira damane mu kwa 10 kurandoga se je nzoba nk'ibinahanga. Reka nanje mva hamaze iminsi. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Ntimubona kuba abakristo badakunda ijambo, tubiterwa nuko turi abakristo badashaka guhindura ingeso. Kuba abakristo badakunda ijambo, tubiterwa nuko turi abakristo bakunze kuyoborwa n'ubwenge bwa kamere. Ariko umuntu wese udakunze kuyoborwa na kamere ngo akunde no kwinezeza ubwe, akunda Bibiliya. Yesu yabwiye abantu, arigisha baramupinga cyane, arababwira ngo muri mwese uzakenera kunezeza Imana nibwo azamenya ko ibyo nigisha ko ari uko. Nimuyumvishije. Uzamura amaboko duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu. Yesu yigisha abantu ntibumva. Yigisha abantu ntibumva. Bibaza kuri identite ye, baramubwira ngo tubwire neza nimburiwe. Arababwira ngo narabibabwiye nuko mutabyemeye. Ariko arababwira ngo hanyuma uwo muri muzokenera kunezeza Imana nibwo azicara agasanga ibisaba ko Imana inezerwa ari ibinirirwa mbigisha. Icyo gihe nibwo muzamenya ko ibyo mbigisha ari ukuri. Mureke mbabwire, kugeza dukeneye kunezeza Imana nibwo tuzaba inshuti ya Bibiliya. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Uru rugendo rwo mu butayu uzarangira igihe cyo zinjira muri Kanani. Reka ndekere uko nguko. Mvuga akanyuma ni twinshi kuri utu turanga spiritual sensitivity. Akanyuma ni ukubura ibyishimo n'amahoro. Ko ubu nyine ikintu gikomeye abakristo babuze ni amahoro yo mu mutima. Igituma mubona intambara zitazashira mu makanisa yacu nuko dufite abantu badafite amahoro mu mitima yabo. Igituma intambara zidafite gushira mu gipasiteri nuko dufite abantu badafite amahoro mu mitima yabo. Igituma intambara zidafite gushira mu kiyumbi nuko tubana n'abantu badafite amahoro mu mitima yabo. Umuntu wakamwemo n'ibyishimo n'amahoro ntashobora kubihesha abantu. Kandi ibyo biterwa nuko sensitivity, amasanse y'umwuka yashize. Nubona ibyishimo biragukamanye uzomenye ngo sanse z'umwuka zagabanutse. Nubona amahoro yo mu mutima arashize. Ariko yeme twe turi mu kubana mu ikanisa, twese tukabana uyu akikanguye uyu mukaza mwicara ariko ukavuga ngo ukabana n'umupasiteri mugenzi ariko ukazuga mukamwishisha ukazumwikanga ariko kanaka sinza mushira makenga. Numvishe hari ya president yavuze ngo yari yatekereje gusezera ashaka ngo umusegeye kugeza ahandi yoroshe. Abantu bari mu kwa amatekereza bamba ngo uyu musinzi ruwahangaha kandi wosezera inzira zikigenda. Umuntu akicara akabata ariko abaziga abandi bazaboroha. Reka ngurema akarenge hakiri mu gitondo. Niko tubanye mu buzima bw'amashaka
kubera iki kubura amahoro yo mu mutima? Kubura amahoro biterwa n'iki? Kubura sanse z'umwuka w'Imana. Bibiliya iravuga ngo urukundo rwizera byose. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Mbega amahoro yakuzura isi, Mwami Yesu ategetse, Mwami Yesu ategetse. Ariko yemwe isi igeze kure. Mureke mbabwire, nimba isi tugejejaho amahoro yobura mu bantu basenga Imana, nimushaka mumenye ko ibi ni ibimenyetso byo kubika isi igiye gushira. Isi igiye gushira kabisa. Nimba abantu barara mu cumba, ukarara mu cumba hariya, nanye nkarara mu cumba hariya. Ubu dufite abantu batokwinjira muri kiriya cumba, dufite abandi batokwinjira muri kiriya cumba. Kandi twese tuzi ngo turamashije ko turaja mu ijuru. Iyo niyo confusion yari ihari mu gihe cya kera. Abantu bari barasobanukiwe Imana nabi, nabo bisobanukirwa nabi. Mureke mbabwire, iteka ryose umuntu wasobanukiwe Imana nabi, nawe ubwiwe azayisobanukirwa nabi. Amen. Hano ngo hari abantu benshi biyizi nabi, arimo kwa mahengama, umuyumbe mu ikanisa ka mahengama, nkatwe tuba mu mwuka ka mahengama kabisa, kumugorora akaba nk'igiti cy'umwase cyamaze kuma ku rusenge kandi azi ngo ari mu mwuka. Kandi uragashobora umupagani kuruta umuntu wayoboye mu mwuka. Ukabona umuntu ayobye ari pasiteri, bene uwo muntu kumugarura aragora. Ukabona umuntu ayobye Imana ihayimukoresha, akabona ateye isengesho, atoye igiheko akakizana gutya, kugarura uwo muntu biragoye. Ukabona umuntu asengeye umurwayi agakira, agahaguruka akagenda, kugorora uwo muntu biragoye. Ariko nagira ngo mbabwire ko umuntu yofata ibiheko yaragoramye kandi agikeneye kugororwa. Munyikirize amen. Umuntu yosengerwa ku birevera yaragoramye agikeneye kugororwa. Umuntu yosengerwa ku bubishopu yaragoramye agikeneye kugororwa. Dufite abapasiteri b'abanyedini bameze nk'abantu bavuye mu badive agata yinjira mu ikanisa ry'abakuru. Bene abo bantu ni abakonsilivatere, uko yagaza akora muri sepake arashaka ngo ariko bakora muri Marana. Hari bamwe twabanaga bagazamura ngo pastor ngo twebwe nguriya muri kadeze yo kwa Muyehe ntabwo ari uko twakora. Kwa Muyehe ngo kwa Muyehe siko bakoraga. Hano hari abatraditioneri kabisa. Ariko munyikirize amen. Aragatabo narimo soma karambwira ngo umuntu wese w'umukonsilivateur wubase ku idini ngo azakora ibintu bibiri, ngo azagomera ab'Imana ishatse kuzamura imirimo y'Imana, ngo agasubira akaba intambamyi y'ububyutse. Ubwo ububyutse ntibuza bupfa kuza mu kibanza cy'abanyedini. Oya, hari igihe abana batangira gusenga, pasiteri agakubita mu mutwe. Abana batangira gusenga, pasiteri agakubita mu mutwe. Abana batangira gusenga, pasiteri agakubita mu mutwe. Waba abana barayobye. Imana yabahaye umwuka none barayobye. Munyikirize amen. Ari ijambo ntazibagiga umuntu yatubwiye tugituye Gisenyi. Aratubwira ngo bagiye gusenga. Uwo munsi ngo bari bicaye bagamba ama ministeri, baravuga ngo ama ministeri yabaye menshi. Waryame nijoro umwuka aramubaza ngo ese bari mwaza muganira ni bande? Avuga ati twaza tuvuga kuri aya ministeri nayo yabaye menshi yabaye nzadu. Imana iramubwira ngo ari ama ministeri na yawe ni wewe wayahamagaye. Imana iramubwira ngo ni jewe wayahagurukije, kuko nasanze amakanisa atagishoboye gutoza abakozi, atagishoboye kurera abakozi banje.
nimba Imana yo twambura ico cizeye. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Kanguka. Kanguka. Ukanguka nugukebuka. Garura ibitekerezo. Mureke tube mu makanisa y'umwuka ariko tuba abaporo, tuba abanyamwuka. Twumva ivy'umwuka. Twumva ivy'umwuka kandi nabandi bumva ko babirimo. Ntimugire ko mubigarure bizi mu buzima busanzwe. Uzamwira ngo ikiyumva ni ikintu kiri hanze y'ubutumwa busanzwe. Oya ni nk'igi pasteur byose biri mu butumwa. Ico asifi. Dohi Imana ico baheba. Asifiwe Yesu. Nzamwira abantu ngo muzari kiyumbe kibi kintu gisanzwe cyacu twese cy'abakristo. Kuko ni igi pasteur nako ni kintu cyacu. Byose nivuga butumwa Imana yaduha. Imana ibaho umugisha. 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 Ejo narababwiye ngo Imana yaduhamagariye gusenga kugira ngo tubibe kandi turandure. Ejo narababwiye ngo se nti muri mukubona ko hari imbuto zitari zacu ziturimo. Mwebwe ntazo muri mukubona. Nta bantu muri mukubona muri twe mukiyumvira ukabona iyi si imbuto ya. Hari igihe muri mu gutunga umuntu mukiyumbe ariko wareba ingeso ze, wareba inzira ze, ukavuga ngo iyi si imbuto ya. Amen. Amen. Mana nzagushimisha umutima wanjye, zavuga ibigwi by'amaboko yawe. Byabihe byari bikomeye, sha reka nsozaka ikungute. Iri jambo sizorisubira mejo, nzovuga irindi ndagira ngo ndebe ko risigira kanya kiryeje ariko najye sindirangiza. Iha ikungute, se yavuze ngo ikungute umukungu. Mu Cyongereza havuze ngo remove your dust, ikureho umukungu. Iyo Bibiri ivuga umukungu gucanga ubucafu, mu Cyongereza baravuga ngo shake yourself from the dust. Wikungute, wikukumureho umukungu. Se nuko wikunkumuraho. Ubuzima bwitwa umukungugu ni ubuzima bwo gutsindwa, defeated life, ubuzima bwo kubaho waratsinzwe. Icya kabiri ni ubuzima bw'ikimwaro. Abanyakenya baza bavuga ngo ayibu ndogo ndogo. Umuntu akaba umunyamasengesho ariko bakakubwira utuntu yakoze ukumva ni ayibu ndogo ndogo, arazitunze. Ko umuntu agomba kuba umukristo adafite za ayibu ndogo ndogo. Baguhaye udufaranga tw'umuntu watujanye, wageza aha wariganyije umuntu izo ayibu ndogo ndogo n'isoni n'ikimwaro. Ivumbi n'ikimwaro n'isoni, ihanagureho uwo mukungu. Icya gatatu ni ugutakaza dignite, agaciro cyangwa ishema. Rero mbabwire gatoya kuri dignite y'abakozi b'Imana. Niyo soreza munyikiriza. Amen. Muracanye ihanganiye se? Tuzamura amaboko. Asifiwe Yesu. Ariko muri mukubona ukuntu twatakaje dignite. Se dignite sinzi niba ari mu rurimi rwacu ariko ni ishema, na agaciro. Iyo Bibiri ivuga agaciro mu gitabo ijambo agaciro mu gitabo cy'Imigani 11 no kuri 3 aravuga ngo inyangamugayo, ubunyangamugayo bw'abakiranutsi burabayobora. Iyo ni Imigani 11 no kuri 3. Ubunyangamugayo bw'abakiranutsi burabayobora. Uzatinya umuntu utari inyangamugayo mu murimo we,
uwo muntu iryo ni ivumbi. Niho birivuga ngo ikunkumure ho iryo vumbi. Ubunyangamugayo bw'abakiranutsi burabayobora. Kuko ntabwo tugomba gukora umurimo gusa, tugomba kuwukorana ubunyangamugayo, tugomba kuwukorana ubudahemuka. Ntabwo tugomba gusenga gusa, tugomba gusengana ubunyangamugayo, tugomba gusengana ubudahemuka. Ubwo budahemuka niyo dignité yacu. Ariko pastor, uzaba pastor bamaze kwandagara hanze. Nuko abantu bari mu kubivuga, abantu bakavuga ngo bari mu gutuka aba pastor. Uzaba pastor bamaze kwandagara hanze. Ngo hasoste video y'umupastor, ngo hasoste audio y'umupastor. Uzaba pastor bamaze kwandagara hanze. Kubera iki twiyandagaza? Mutekereza ko ari bande bazubaha umurimo twebwe twarawandagaje bwara. Mu masengesho nasenga buri munsi nzamwira Imana ngo Mana ya Isiraheli, uduhe igitinyiro cawe, uduhe ubwiza bwawe, uduhe agaciro kawe, kuko twebwe nitugira ibyo n'umurimo dukora uzagira agaciro. Muri principe 10 zigenga ministeri, iya nyuma iravuga ngo umurimo usana nyirawo. Umurimo w'indyarya usanga harimo imbuto z'uburyarya. Umurimo w'abanyentambara usanga harimo imbuto z'intambara. Umurimo w'abasambanyi, iyo pastor abaye umusambanyi, n'abakristo be bagomba kuba basambanyi. Iyo pastor abaye umunyentambara, n'abakristo uzantambara zigomba kubafata. No kuvuga ngo umwuka wa pastor ugomba kumanuka ukagera no ku bakristo. Nico gituma dukeneye dignité kugira ngo dukorere Imana. Turi mu kuyobora ikiyumbe, tukaba abayobozi b'abayumbe batatu barimo ibice bitatu. Abayobozi b'abayumbe batatu barimo ibice bitatu. Mwebwe mugatekereza ngo abari hasi yacu bazoba imice bingahe? Kuri none dufite abantu bafite amacenga, bafite inzira zimeze nk'inzoka. Ibyo muvuganye ntiwizere ko ari byo biri ku mutima. Muri ubwo buryajyaho Satani atugesheje. Muri abantu Satani atugesheje. Ibintu mvuganye na Gasira, ababizi neza, iyo mutandukanye hari ukubwira ngo kuriya si byo yavugaga. Kuriya si byo yavugaga. Ngo ntubyizere. Nimba abantu bavugana ngo ntibizere ijambo ryawe, uracyari umukozi w'Imana. Uracyari umukozi w'Imana. Nimba abantu bavugana ngo ntibizere ibyo tuvuga, turacyari abakozi b'Imana. Nimubona iri kanisa turimo, apana iri twasengera. Ko navuga iki kinyejana turimo. Nukuvuga ngo karakteristike z'amakanisa amakanisa ya ari satanique. Inishi turazifite. Kandi abakozi ba Satani ni benshi muri twe. Bamwe barabizi, abandi ntibabizi. Kuko Satani agira abakozi akoresha babizi, akagira n'abandi akoresha batabizi. Bose bari muri twe. Bibiliya iravuga ngo Satani abasha kwihindura marayika w'umuco. Iyo Bibiliya ivuze marayika ibivuze nde? Ibivuze umuyobozi, pasteur. Wandikire marayika w'itorero ry'Efeso. Ibivuze ngo wandikire pasteur w'itorero ry'Efeso. Satani abasha kwihindura marayika w'umuco. Bisobanura iki? Ashobora kwihindura revera wa paruwasi. Sema amen. Na wasisi. Uriya muzamureka twumva ivugo ya Bibiliya. Wandikire marayika w'itorero. Ibivuze ngo wandikire pasteur.
Satani basha kwihindura marayika w'umuco. Satani basha kwihindura marayika uyoboye itorero rya Kiroho. Pastor ufite itorero rya Kiroho akaba cano ya Satani. Mubabarirane nibwo muzababarirwa. Data wo mu ijuru turemera imitima mishasha kandi baba. Tuzamura amaboko duha Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Shetani navyojua kujigeuza kama malaika yulewa, ajigeuza amekuwa rangi nyingi, ajiingiza kwa siri kanisani, watu wa Mungu wao bila kujua watawameanza kumuhama. Nubona ubaye ku ntebe y'ubuyobozi, abandi bantu bagatangira kuyirwanira, ukanga kuyivaho, ukaba perezida w'ikiyumbe bakakurwanya, manda ikarangira, amavuta agashira, ukanga kuvaho, ukanga guseda, wa mwuka ubibye ushobora guha Satani intebe. Muzamureka dukore, Imana nishaka ko duhandoringa dutange, ariko tugumane wa mutima wacu wo gukorera Imana. Munyikirize amen. Mureke mbabwire, izina ryacu rikomeye, izina ryacu rikomeye nukuri. Ntago turifite kubera kuko dufite inshingano, turifite kubera kuko Imana ituzi neza. Munyikirize amen. Agaciro kacu tikamarwa nuko abantu batuvuga nabi, kamarwa nuko imbere y'Imana tuzwi nabi. Iri jambo nararisobanukiwe. Umuntu ashobora kugira izina rihenze mu bantu, akagwanira ibifatika kabigeraho, ariko yamara kubigeraho ukagera kubifatika ugatakaza ubugingo. Ndabitinya iki kintu, ndagitinya. Sinza rwanira inshingano iyo ariyo yose yo gukorera Imana. Oya, ushobora kugwanira ikintu wagisingira ugatakaza icyo Imana yaguha. Uze mureke ibyo Imana byiza. Amen. Duha Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Ariko naje bitari sinza aho byabifa kutibigaba shengero mukutaha Sara yali ngumba wanamuhu mwana naho ni rumutima gwani magara imwa mutima gwani mutima gwani nakugabira ugikolese kulozizi nagutanga mutima gwani biri bindu byawe mutima gwani nakugabira ugukolese kulozizi nagutanga imwawe. Karya kambere kaza kavuga ngo nahuniro mutima gwani magara bitari bindu, amagara gagabora. Ndasengera umutima wanje kuko aya magara azabora bayahambe, uyu mubiri uzabora. Ngaye gasubiremo nahuniro yo kubora Yesu tuyambike yo kuhimba bagenziwe na shetani. Urigishagasha nkanje nta muntu uyizi neza. Nahuniro mutima gwane ijwi rye hasi mutima gwani la kitaliki agazikwa no kubura Yesu uguyambike isiribo zo kwi bageziwe
ga shetani mutima gwanibira ibintu byawe mutima gwani nakugabira ngukole sekolo zizi Yesu mukundwa wanjye nagutanga emwawe. Sema amen. Ngiye gutanga haleluya. Haleluya. Uyu mubiri dufite uzabora bawuzike bazawuzika ubore, ariko umutima wo wanje uzaja kuma. Bibiri iravuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Munyikirize amen. Duhe Imana icubahiro kandi asifiwe Yesu Kristo. Muri aka kavuyo k'ubuhunzi murinde imitima. Sema amen. Muri izi ntambara z'abantu bamaze kunebwa murinde imitima yayo, amagara yo bazoyazika abore. Murinde imitima yacu. Sema amen. Mwaguruke dusenge. Mwaguruke dusenge. Ndatangaye na bene wacu we bitangaza. Ndatanga bakristo banone barantangaje. Urasanga mwitorero huzuyemo asambanye na bakristo banone barantangaje. Ndatangaye na bene wacu we bitangaza. Ndatangaye bakristo banone barantangaje. Waze mugenzi wawe ngo se uri mu Kristo bwoko ki? Urasanga mwitorero huzuyemo sabanye munyikirize amen. Abakristo bahaye baja mu ijuru, abakozi b'Imana babaja guhabwa ingororano. Dukwiriye dignité, kwihesha agaciro. Timotheo 2:7 kugeza ku 8 haravuga ngo wiyerekane ubwawe muri byose, kuba icyitegererezo. Muri byose wiyerekane kuba icyitegererezo cy'imirimo myiza n'imvugo itagira inenge. Ni Tito please. Timotheo wa mbere 4:15 kugeza ku 16 haravuga ngo uje uhorana umwete muri byose. Wirinde, iri jambo ndarikunda cyane, kuba umukozi w'Imana ufite umwete, apana umunebwe. Umunyamasengesho ntagomba kuba umunebwe. Umunyamasengesho ntagomba kwirarira. Umunyamasengesho ntagomba kwirara. Muzamwirara, titugomba kwirara. Nimba waratangiye usenga mu rukerera, garuka ku gicaniro. Nta munyamasengesho ugomba kwirara. Nk'uvuga butumwa yatubwiye ngo mu bitosi Satani azabiba izindi mbuto. Munyikirize amen. Mu buzima bwo kwirara bamwe bahindutse indaya, mu buzima bwo kwirara abandi bahindutse abanyeshari, mu buzima bwo kwirara abandi bakira inshuti mbi, mu buzima bwo kwirara abantu benshi bataye umuhamagaro. Kwirara guterwa niki? Kwirara guterwa no kugabanya umwete, kwirara kugasubira kugaterwa no kuba wasubizwaho gatoya, ugasenga Imana ikaba nkigusubije. Abantu benshi Imana ibasubije nicyo gihe cyo kuyiva, kandi ari cyo gihe ciza cyo kuja ku rundi rwego rwo gusenga. Uzashidikanye gusenga kwawe, ugatangira uyu mwaka ukazatangira undi mwaka ukiri kuri rwa rwego rudahinduka. Ubwo bukristo mu burambirwe, uko kuba umunyamasengesho mu kurambirwe, uko kuba umukozi mu birambirwe. Bibiri iravuga ngo mube abakozi bafite umwete.
munyikirize amen. Mureke dusenge. Narondogoye cyane, mureke dusenge Imana. Agira umuntu mutuyobora mu isengero. Yesu urakumva nasura ndondogoye. Mana yo kwizerwa no kwiringirwa. Mana yo kwizerwa no kwiringirwa. Clovelaga Isabarine Maris. Mwami Yesu, turi imbere yawe duciye bugufi kubw'ijambo ryawe. Shamela kofila ibari devo jimbrine gorde vas. Mana tuvuga iki? Ijambo ryawe risinze imitima yacu. Duciye bugufi dusaba imbabazi.